oɗo suka ko wimmi wo jaja miɗo jombidire jiwo kono non jiwon no nawni himo mari sida kono ko hande ɗo ka wonɗen ɗo jiwo on no heɓanilam ɓiɓɓe ɗiɗo kono mi heɓali sida ɓiɓɓe ɓen ɗiɗo goto heɓali sida mi ngalɗi mi yoori min sifanolan ko honno ɗum ɗo woniri e ko honno ɗum ɗo feƴƴiri ha hewti ɗo ko ɗum woni ko o sifanilam onni wo kanko ko aventurier o yaltuno fayda hari ko pay kum toso kum wo ɓay o yalti o yehi ɗaɓɓere wo o arti ɓay o arti o tawi on jiwo ka kartiye ɗon tawi noon jiwon e yumma makko no weldi moƴƴa jiwon no yiɗi yumma makko moƴƴa noon mais chaque fois nene makko jara tigi inna jiwon miɗo mari suka yawɗo si o arti si Allah wlan ɗo jaɓi so tawi a jombaka on jombete jiwon ko voyage o yana marchandise adda yeeya ɓay gorko on arti yumma makko inni awa a arti fi jombugol kono ɓay a yimi sella simi mayi a jombali haray la wulli ɗum dey onni nene na fi jombugol addilan kono noon son inni yomi jombu mi jombay parce que min mila nal positionade taw après yumma makko inni kaarijo no ɗo himo welalan ha ko jiwo teddinɗo hoore mum jiwo hiɗuɗo lan hiɗaninmi defay addanalan aray huppananmi ɓe inni womi fodino mo ñande arɗa wo si o jombaka on jombidiray ɓe hollidirimo jiwon par ce que kanko ko yata aventure hari ɓen ɗon no fanɗi moƴƴa noon kanko e jiwon ɓe yewti o landimo simo hiɗimo fi dewgal jiwon inni no hiɗi ɓe yaltini goro ɓe okka jiwo on mais ɗon andi systéme no yalti joni wo an e goɗɗo son falama jombidirde on yahay ka laptani tasko ɗon ndara siko on compatible par ce que couple ji buyno mari on probléme ɓe yata hôpital ɓe jombidira hara jiidagol ngol sattay piiji busno toon sattay wo mijata o yalata ɓay ɓe yeeyi ton ɓe waɗani ɓe examen ji ɗin fof ɓe tawnor ton examen dépistage fi sida examen ji ɗin ɓay yalti tawi jiwo on ko positif wo o giila o muga woni kombo mi wolanta ɗum ɗo e hino min ƴami min okkama ko peera on heddi konno mi watta wo deññanden hooti o waali o miijiti jamman fof ni ma o yewta jiwo on wo noddi jiwon o udditi enveloppe on onni a onni ɗum ɗo kaka hôpital de ɓe joni en par ce que kanko wo mo jangi seeɗa onni wo kono ɓenni ɗa mari sida wo jiwon sintiri onni noon ɗum o ɓenni ɗa mari sida onni ko an yon woni fijudude jon inni a ko min e kaarijo goo woni fijudude onni a duuɓi jelu acca hakke onni a heɓi duuɓi jeɗɗi joni ko min e on ɗon tu woni fijudude onni a onni mi anda siko an e siko kanko goɗɗo emo raaɓi goɗɗo nawnare sida jion wullitami hoore mum de jion wulli moƴƴano o fankinirimo ɗon kara han onni ɗum ɗo maran hoore ma min kadi mi maray woji on ha hooti ko woni wullude kon ha o yalti ka maɓɓe himo nande kañum suka on wo continuer noon o miijiti woni kombo wowlanta ɗum ɗo e hino lenene makko goddol maɓɓe no e oji o wo immi o amali o hiltiti ka laptani ɓawi ka laptani onni wo a oɗo jiyo no nawni de on wolanilan ko gonga onni kono miɗo faala jombude o miɗo wawi jombude o jiyo hara mi nawnali miɗo wawi jombude o jiyo min jiidoto hara ɓiɓɓe ɓe nawnali o docteur jongini c'est fort possible onni ko on ɗum woni possibilité mum onni a onni sa jombimo onni on duwaka hiidude a protégaki ɗum ko ha aduna lanna tanke ɗo wondi si a andi ɗa wawi protégade on wawai wondude onni hoore ɗum kadi si on hiidi mbaldi maniuma on ko yaltata kon onni ɗum ɗon an tigui ɗa wawi mo placande si tawi ko jiidotoɗo mo wawi ƴettude reedu onni son ƴetti reedu kaka sandu santé yahoton wowlanon ɓe honno fewdorɗon ɓen ɗon waway on wowlande honno sovieta bobo mon on onni probléme ala onni docteur simi waɗi ɗum ɗon haray mi woni sauvé wo docteur jon inni haray woni sauvé a nawnata tanke onon ɗiɗon waɗali ɓandu e ɓandu haray a riska nawnare woni probléme ala o hiltiti o noddi jon expliquani jiyon fof oni mi jombidete mo wo par ce que jiyon no welamo ko jiyo jokkuɗo soobe oni mo jiɓi andude ko honno nden ɗo nawnare heɓiri jiyon o par ce que jiyon nanda e ɓeya rewɓe ɓen haylotoɓe ha heɓa ɗen nawnaje wo ɓay o jonni konngol kadi wo goro yaltinama ɓe okkama wo nene makko no hiɗi oni o honor jiyon hoore ɗum par ce que mo hiɗimo o jombi jiyon ɓay o jombi jiyon au lieu de waɗugol poore ɗiɗi e makko poore goto e makko pardon o waɗa poore ɗiɗi ɓe hiida si ɓe hiidi si maniu on ari
kanko tigo ƴetta waɗana jiwon o place ana jiwon kono be jokki o place ani mo don ha nyande go jiwon nawni be kala tan be ni jiwon ko reedujo o hiltiti wo ka docteur jon woni be ngwan ƴetti reedu wo docteur jon ni yayi ki sanka maternité ben do wawa on situde ko honno gerda ton wo be yeyi ton kadi be halfini sage femme jo o wolani on sage femme jo ko honno be nguma ko sifori fewndori wo on inni c'est possible dandugol bobon si hewti ko jibina be wondi endo reedu don hawo bi 9 mois o ari o jibini be sovi bobon bay be sovi bobon be ndari test di fotay bobon nawna ala sida gorko on kadi ala sida ko jiwo jomba don tu mari sida wo yehi ha hande be mari bibbe dido wo o nawna bibbe be nawna ibe wondi kadi e jam wo andasi ko tawi kon bengu makko no andi no mari den nawnare wo o debbo no doftanimo o debbo no yurminimo o debbo no hidimo no hidanimo no hidinene makko jara wo il ne pouvait pas rêver mieux wo wawatano hoydugol buri on don wo sava alhamdulillah wo ko andingol tun jama on e hilotodo no hiya piji buy no wodi e si anana si a hiyadi annanu tun asikay ko fenande oni wo kanko ha do ko non wondiri be ngumako wo kono alhamdulillah rabbil alamin wo sava jion ala haylade jiwo on nini no yeede no continue ngengu mo mais ala voyage de o hutoramo keleyaje o hutoramo hay fusno teddini mo no hidi mo no hidani mo wo giggol no dolni giggol no hulbini wo ko mi armi feddina on message don wo kanko na conseil o fala na avi goddo fala wo o fala tun andinde jama histoire makko ko woni racontude do histoire ko yewtilan kon fop debbo no jodi takko makko onni wo giggol labungol no metti bonnude wo kanko ko vi makko non ko dum don o subi wo non o nafimo encourage worbe be yo jombu nawnudo wo kono piji gono ton si alla neldima a andi no gerda hareno wondama e bonheur wo kanko do yaltalla lakke mudum wo yali ko ninsani ko wadi ha hande wo alla taninsi monon kadi wo on secret goto don wo ko andimo ko kanko gorko debbo docteur jon et sage femme jon wo be suivi traitement ji mabbe ni fo kanko chaque 2 mois 3 mois o yaka hôpital mais alhamdulillah rabbil alamin o nawna jiwon kadi himo suivi jiwon ono ƴettude lekkele makko de ça va alhamdulillah wo woten inyin marbe den nawnaje wo encourageano wo mo andi busno ton watta jabata riskata wo kono woten inyimbe wo goddo si nawni wo nasa radikemo ma a inyinimo ma a aibinimo okkirtamo courage wo ko ya bannutumo jonnitamo espoir l'erreur est humaine no wawno wonde hara ko hoore makko woni debbo accepta maronka acceptude kanko ko histoire makko ni wo mi feƴƴimo jento don hara mi tori on partage gol o vidéo ko fota wona seeda wonbe ben innude kadi mi nabambe numéro ji mabbe den surtout worbe ben fala dona wolande histoire wo yo aru kam fop woni arde explique donc fop woni addude histoire ji mun din on addana lan histoire parce que be mon nabande be numéro fo sino dila na hala ko tokkondiri e de golle do woni wolande lan ko haalaaji go tawata min mi intéressaki e mum miida donc na fi dum non addilan ka réseaux sociaux andube men kadi no andi hare don tora partage go lo vidéo ko fota wona seeda hare don weltana hare e ngede balde fi vidéo go si Allah lan don newni jabi assalamu alaikum hare mi do salmina mo be ko woniri